yeyona ngane official letha lami la ngihle lami ngilambe ngesigama mana hey makhoba mina uthe ulambe eqala kodwa manje kudla abanye abantu manje Kuhleka abantu abaningi ngalesikhathi ichunu liyicelela ukudla. Sawubona kuphi na kuphi la kufinye ekhanda lembozo njengamanje kubingalala yena ke mathina xa isintombi zomqamela amehla khabanye baqamela imali ethi wazi ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicathu wenze kulungela press subscribe button share pin comment ukhuluna konke uma subscribe like imali kahamba kanti ke ngabe umdala like hathi sihlanga lapha kwi comment section kanti ke ungakhohlwa ukupress button la join usikhokhe 10 rand njalo nje kuphela kwenyanga ngokupha nje content emnandi kanza kwethu ngizwe mchunu kubekwe eminye imicimbi la khona bize nje khona ukudla wathi hey wengane awungilethele ukudla mina mangidla angidebe kusela ngidlaleli mina angidli lokudla lokhu okuthiwa usandlalelo usazobudla enye into leyo wathi nje awungilethele ukudla so ngane wathi ngaphandle musho isikhathi sakho umntana sekhaya ngiyazi ukuthi ujahile buka le video kanti kwethu siyabadinga abantu abanjengongizwe yibo siyabadinga abantu abanjengongizwe emcimbini abantu abangazukulamba abantu aba open uthi uyazi umuntu akadlile kade kahambele ebalekile ngendlela eyisimanga uthi uyazi umuntu akadlile ungizwe akacucuzwe ayibambela kwayo yonke ngaphandle sesikhathi sakho umntana sekhaya asingene thaqa ku video yeyona ngane official letha lami la ngihle lami ngilambe ngesigama mana hey makhoba mina uthe ulambe eqala kodwa manje kudla abanye abantu manje itshela ngane official ngilethele ukudla chazi ukuthi mina into angistart mina ngiyafela siswa nini ngicela ungiphakele nje shiyabona rice yonke lento so ngane wethu ayizwela ukuthi ichunu liyakutshela ukuthi hey angezwe into mina ngathi hawu madoda siyabadinga abantu abafana nongizwe ngicela ukuthi ngane kwethu ngizwe lapha kwi comment section ukuthi uthanda message kodwa bakithi madoda hey ichunu labantu madoda hey ahlamba lapha kwi comment section ungakhohlwa ukusubscribe share pin comment ukhuluna konke uma subscribe ekhaya khamba so senze sibe wena oqala uthola ivideo ehamba phambili. Thank you.